Holy sweet mulavu kutekereza we ni wherever do muna sweet holy so deep. Yeah kwete kisweeti wange kotizimu kilasi tumara eiro niwe perfume yange kawo wakarungi. You're my love with us. I've been loving you every night and day, and I've been missing you every night and day, every night and day. Ono mwana jirange nyange amutima gwange akaikara bakumwegomba mumulekono wange ono wange oli twizi twange otumara eyo kanyunyuzi kange. You're my superman oli twizi twange baby otumara eyo kanyunyuzi kange. You're my superman. Away the pain, you're my panadol. Give me that love. Overdose, overdose. Baby, let's make some love tonight. Tonight, tonight, oh, I want to be your wife for life. For life, for life, oh, make a cut dress. Yezi kutangira ntekanza tujalike kilo kinu kya baraza bibyo kwezi 15 entekanza tujalike tuba every single Monday tukuletera abantu bawe abayine emirime yembaganize yibakora abanyakuli mu masaloni abanyakuli mbutale aba stage abakuvuga maboda. Yesi entekanza tujalike tuba tukuletera abantu bawe ino tunyumyanyumyamu nabo ndusekaseka nabo kilo kinu tuli mu rubuga rwa Hoima kandi tuli mupaka enkuru eyo mu rubuga runo rwa Hoima tukwenda tunyumyanyumyamu naba driver nabasajja bakabembaganiza abanyakolera mukikaro kinu tumanye ebintu bikuru batabita amazima bala ninyojo shomano musajja mulisa kano mwehaba moli ekizina kine kitutandikisize entekaniza baketa superman kuruga mamana musiki bamweta Jovi Keira kuruga mu Haze Relax ngoda kuramuki abanyoni bange kuru from in the special way Haze Relax management yona Raymond munywani wange kuramukize nkuramuki abakahora boys nkuramuki abanyoni munywani wange Sinex Kaliba nindamuki na munywani wange mafresh inyona mbabongere mungeri yembaganiza ekizina superman Jovi Keira mwana wana wembaganiza talent ndike kizina kitutani kizentekaniza kandi kwenda kisigaye ntikiteka mu vibe tugaruka na abantu bawe otaruga ntekaniza kange kenjwara nenyuma cause I wrote your name on a tablet na kwaura mtima oli twizi twange otumara eyo kanyunyuzi kange. You're my superman oli twizi twange baby otumara eyo kanyunyuzi kange. You're my superman. Omubiri gwona gukankana no kumeza baby ni meza ni ndwara ni chura olinyita akaraka kawo li so nice obugambo bwa buli so good onkwata kurungi oli so nice you're mine. Baby, let's make some love tonight. Tonight, tonight, oh, I want to be your wife for life. For life, for life, twizi twange otumara eyo kanyunyuzi kange. You're my superman oli twizi twange baby otumara eyo kanyunyuzi kange. You're my superman. You're my superman. Jovi Keira. God bless. Amabara gange bakunyeta Andrua Aseri. Andrua Aseri. Andrua Kumanyisa. Amabara ago. Sana obokuba otayinamu omuntu akusoba kusikamu mukono rundo ofirwa abazaire bawe atani ha Kumanyisa. Ombunyoro maziremu kasumikyo runyoro kono rubaza kurungi. Ombunyoro maziremu obusumu ati lekangambe ati nyonka zara munu okanzara kiaro kiba kieta rentale Paris ya Nyantonzi na saa zinu eigombo lya Nyantonzi kyonke kabayiri mu Greater Budongo ya Masindi ndati mupaka okora muri muki mpaka muno nta
nta driver mvuga kurugira Nyantonze amajja kuno hoima ati rutu njagi gare yo Kinyara akasente mukwata mukuyora akasente baito manyirembe era ateka hinduka mukorora ebintu bya mafuta esente zikabura tukyonka tukuyungura mpora mpora ego kwenda kenga ejuice ya mango bagikamura muki ejuice ya mango bagiha muki ejuice ya mango amazima gonyeni ati leka kugikamura muno leka tugambe obuntu nka amapapale obutunda nibye kataito nkisoba kugamba niho bakamura mu juice ki iyo gamba ati kikusigikira juice yo kwenda ati omonyere makampuni zikaukana ego ramukiya abachali bawo ba driver bagenzi bawo kale kanda mukiyo aba driver ntukora nabo hoima Nyantonze Kabango nka mwana waito no Kabango ya Kinyara atali ya hoima ya kono kikube kyonka ya Kinyara ambere tuturukia masukale nonge ya Uganda mono ego nikwenda nkwa kazi na kururura kasinga kunyumira kyonka nyetu ngambe geti ntamururu kyonka nyonta obuzina kyonka ntamurugwara super omurugwara kaswa ego kalose be kurungi kanda mukiyo najja travelinga kanda mukiyo najja travelinga madam pako sembera hano deka tuikara tusakurubata na hamu okwenda kwata murugiru webali kunyirira nyo tukulekese amabaragawo boli live Actor TV tugambira amabaragawo webali kunyirira webali kusira niwe amabaragawo baraganga ni nyowe Sara niwe Sara baba basiramu oli musiramu kwa oli muki gosoma dini ki born again iwe born again na yemba imanyo oli mukafiri hati baitu weserekere bukwenda abantu barura ka face kawe obusoko oburungirungi Sara jangambira yakama oli wanka ndi munu mwa hoima oli wa munu hoima kichweka ki kijungo ato kurubata zino zigenda gwanka masindi no genda no kolera ogenze ku visiting a boyfriend kwa ogenze ku visiting a boyfriend ati tugende kugulira akasoda otaka genzera tugende kugulira akasoda first come kugulira akasoda bali mahure ogenze ku visiting a boyfriend kwa ndenda muka baito ina boyfriend Tomwini ati jangu tuelezeo ije soko joroli ijeba mperezo omutwaro go gumpe ngohereza musityo nakunyirira muronkuru mperezo mutwaro soko ije iyo mperezo mutwaro go ubareta data kutekere namba yaho gumutekere oinaho nanka asimu Sara soko joroli ha nkale mango juice bagi kamera muki budget nkutoroka batogi manyene kale ramuki yao baba masindi mbona mbaramukize kandi mama wao na tata wao mbona mbaramukize oha baramukize Sara karosi bakuru ona ina na sticker ya Kitara TV ukwe mitwalinga etano osibirote kurunga amabaragawo singuzi Michael webale kunyirira Michael kunyirira Michael bangambe misobi kiki okubukora mpaka mwana bwa okubuhara maisa bwa bwa tingu buhara maisa oli nzaro yanka ni nzaro ya budaka butembe budaka yanka budaka butembe bigenda bita kurungi webale kupakasi tulimo okunoga sente za byo tukolera magaiga byo tukolera magaiga soko jana anyuma yonu nkwenda kubaza nayi nkuro osigire neno oli wabudaka ndi wabudaka ati mango juice bagihamuki bagikamura muki mu miyembe mango juice no bagikamura ramuki abantu bawo kabasaba namukizo obusobozi de wabudaka butembe andereya wakatanga katugo na godi bakirano wakiesiga karosi bekuru okinisi How are you? Ingwatu bazorujungu. How are you? Orujungu tindo manyi. Tubaze just kati. Tubazoru nyoro ruterekere. How are you? So garukemu, how are you? I'm fine. What is your name? Nyobanye tedwa. Amurujungu soko gabaze murujungu. What is your name? Tasome. Ko game tubazoru nyoro. Amabara gawo niwo.
Nyo banyita Edward tukwasiibo kingireho nkuru osigire nenono tinsigire kirashi niyo yahembeera niye ndiku okora kimupaka muno nyowe mvuga boda vugira stage eno yenyine nambali tuli ate ni stage mugeta muto taxi park stage ogambe niwo ibara lyawo Edward tukwasiibo mango juice bagi kamuramuki miyembe era ekwisa nete miyembe kusanete ejuice ya mango bagihamuki tika kwanteka mbikaguzo bingi ndabisobora mwene we kwenda tukole mbigufu ati ejuice ya mango bagikamuramuki nike kikaguzo ejuice ya mango bagikamuramuki ogambiro ejuice ya mango bagikamuramuki ikyamani mino kyo kwenda kungaguza nikyo kwenda ukira point kwenda bya kungaguza bingi niki ejuice ya mango bagikamuramuki okwenda kukenga juice ya mango bagikamuramuki nikyo kyonyete hii nikyo kikuru muno then oramuki abantu banywani babachali bawe bakastoma bawe ate ngimanyiro iro kanda muke banywani bange kale baramuki baramuki nkuramuki aho cyo muhendo mukazi wange katusabe Grace muteke na mutabani wange katusabe Grace muteke mpako na mutabani wange Kisembo Patrick empako Adieri na muhara wange kale duwa dota bamara kambaze onono wa asabe na kazina owe tennis wasibota oli live actor TV bazaho naitengero oli muntu mukuru tugaye bitu bikuru batabata tukwenda abantu nkainywe mutugaye bitu bikuru batabita bazaho naitwe otugaye bitu bikuru batabita bigenda bita bemerere bata mzee tokwenda kubazaho naitwe baitu bakuruinera bakurura hali musajja ujunanzi yangire kubaza naitwe nyoti indimu iyo torum kale owe tennis kambaze unaona niyo conductor wipa wena kani nyono bigenda bita kurungi mzee oli kurungi jendi osebirota kurungi ene genda bulisa wanseko ati bwen kupakirira y'abantu babiri okumpazinga yimitoro yawo bantu babiri kubavuga mme kubatwa abantu babiri nkabeta nkabatunga wakwikaza omuro kiwa kihoire anti nko kumpa wesinga rukumiru kuberabera nko omuntu ati sokorum bazo rumpemba bazo leta abantu bateka egenda wanseko nka bulisa wanseko zinga gumukichweka ati ijanku ati bulisa wanseko gumukichweka mu taxi mutembanu bulisa wanseko nguno musajja agenda ogali amandazi akuti agenda muzei ogenda bulisa wanseko gumukichweka mu ikari abaki buli kakaba mutwaro gumugenda bulisa ate beya mafuta mugyetegereza kati wakuga mitwalo ebiri next week tusakwana ya mitwalo wiki ekujja mukwenda kuongeza mitwalo ebiri beya mafuta ate mukakaga bitano kandi abantu ni mubapakira ni kabindo nigirisa kandi kabindo yanga bantu bana basatu abaina kuba basatu bakine muteko bana gaita bagame motuka za bulisa zipakira muno za kugaita just kwana kaseto ogamba babala niwo tuhairwa Alfred juice ya mango bagikamuramuki juice ya mango ba michungu ba miyembe tinkwerekeza bagikamuramuki oba miyembe ba michungu tinkumanya kurungi kale ramuki abantu banka basatu ndamukizoho chairman waitu Barugahara stage master wa Butiawa stage era mkiaona karamagi na mkiara wange na barongo bango muka oli wanseko amba wahanu ogolo genda abasabase musibire muta muri kurungi bigenda bita madam osibirota ogenda wanseko mugenda nka bulisa Tigorobya ebigambo ki byahi garaha o live actor TV madam bakurali bigenda bita kurungi ati Tigorobya ibakutwalya zinga nkumisa muzei koteiro mugongo osibirota okinisi osibire ogenda iwe nka oli wabulisi baitu kani mutina abantu Iba kwenda mandazi ninya kumuguza leta na mandazi okulya ainga
Iyo kuvuga ya bwendo ni nyakutunda amandazi. Semezana. Indura kurungi induka kurungi. Aha ukwenda yenga. Kwenda ya 2. Abiri gonko musajja kuvuga emotuka yo. Na bagenzi babagulire. Enda yange neko. Na bagenzi babagulire. Omukaku wesimba ngyaba na. Nanye mukwenda buli omagule gura mutugule. Aha. What? Balinde nyo. Abiri. Ati kutwa kabira. Na bantu bagulire. Balinde nyo simbe. We simbe otoyina 12 bagulire. Nayo bagulire. Bagulire. Ani bakora na habahereze bachwereho. Wamano muchwereho. Kaleka muchwereho. Aha muchwereho. Aleta Uganda 2. Aha dike agaganda 2. Iwo nkutundira. Aha. Amabara gawo. Oli wabwendero. Bwendero. Amabara gawo. Nyoba nita tuno mujuni hape. Tuno mujuni hape. Driver. Wabwendero. Kwende suga. Bigenda bit. Kurungi rundi. Kwenda kenga ejusi ya mango bagikamura muki. Ajusi ya mango? Bagikamura muki. Mumiyembe. Mumiyembe. Aha watira muki abakozi bagenzi bawo nkabase. Nyara muki aho muzaba nyina hano. Bagagaba himba imanyiro gabagulira. Agaga. Gaba Batko no obahire kajasa kandazi kamko. Kamko kaleka tuyongere. Karosi we kuru. Kale bambi. Ya iwe Jones asule nkutundira mandazi. Dejan. Nkutundira mandazi ana. Aha. Nyo okumpa mu. Nkutundira mandazi ana. Tora yo ndiko ni kwa. Ine musazi. Toina musazi kan nyo kutundira. Amabara gawo. Innocent. Innocent Brian. Innocent Brian. Abakota kusoma. Emyaka yote inagenda isomero. Ngawumura. Okikaka osomera nka. Seminary primary school. Nyareyo primary school. Which class? P6. Bazorujungu P6 you don't know English. I don't know English. In P6 you don't speak English. Yes. What is the name of your father? Mugisha. Mugisha. What is the name of your mother? Annette. So what is this business that you're doing? Mandazi. Mandazi. That is what is the name of the business? Mandazi. What is the name of your boss? Singoma. Yeah. Kale. Tidaramuki abanywani babachali ba mulingo bokora business eno. No nkizo Brian. Na mukiao na Roger. Na mukiao na Richard. Kalo sibe kurungu. Bare motuka ya uligihindura dibiro njanu nsanga niyo novuga. Emoroka nyina mukaga. Ina mukaga. Yes. Esente okozire nyingi muri moguno go driver omazire mukasumi karaira mu. Myaka 13. Babib. Yes. Juice ya mango. Ako officer tokate hiyo. Officer. Tata. Juice ya mango bakikamura muki. Mumiyembe. Mkwendo ramiki abanywani baba driver bagenzi ba mukabasatu. First of all you. Webale kunda muki yao. Second one Ogu. Third one my your wife. Yeah. Orujungu no rumanya kurungi. Ngeza? Ngeza. Ramiki yawe basatu mu rujungu. Abandi. Ndeka kunkaka mu rujungu. Cyo karondo kuruwetegereza very well. Saba kazi nakasinga kunyumira nkakuterere. Akabanyoro. Oba abanyoro batoro banyankole bakiga. Obuzina bwakurasa bwona mbwenda. Kazinaki. Aina wingi, aina garama nkuigate, aina bolifani mununga, aina wingi muno. Kaisiki kinubi. Kinubi kakunkolera. Kaisiki kinubi? Yes. Kale. Abarozi ba Kitara TV kaisiki kinubi kuruga ma badman. Number plate ogisa. Number plate it's okay. This is a new. Ati kamba twale mukazi na nyesigamire na hano. Aha. Abarozi ba Kitara TV akazina kanu kasabirwe officer. Habib officer driver senior driver Kitaka amusiramu. Aha akazina baketa akaisika kinubi kuruga mabadi mwamni crusher akakunyimira ntekaniza tujalike wa Kitara TV otaruga tugaruka. Badman crusher introducing it. Badman Kampu Vio power the magician. Boy, a true love feeling. Sound a bit too man, Vio power there we go. Nyunyuzi ya nyakarai yakakurungi baitute kusinga. Baingi bakafuna bakazi baitukanye nyowe kafuna malaika. Abayaye bakumparana abokuba nyowe kafuna misibunyoro. Tibakimanyire bigabwa mukama na nyowe karorera umfunire iwe. Ebibazi mbihura babibazani nchulera. Akaisikika kinubyako kakaroga omuyaye.
kiro kimuni bateganyira akaisiki kakinubi kampaire live nyamatira akaisiki kakinudoko kanisengonzi akaisiki kakinubi kampaire live nyamatira akaisiki kakinudoko kanisengonzi. Let them talk and talk. Y'all, I want you to know that you're my superhero. But I put you on my team. Nobody for never your corner, body humura. Y'all, I want you to be my wife. See, all I want you to be my wife. Y'all, I want you to be my wife. Oh, come back your friend and date. But the sabaka moto continue nesente. See, all love me for you, baby. Abakichungu kibaro miene mitwe. Wenda kutole mukikali ora mukeo Solomoni iguru wenda na hambaga yaitu posti film za heyo na kamera akaisiki kakinubi kampaire langu nyamatira akaisiki kakinudoko kanisengonzi akaisiki kakinubi kampaire langu nyamatira akaisiki kakinudoko. Koli muraira munukiki wewe kulia kurungi bano ati soko jowe pime non oburaira turole ayo ngumuki ajowe pime nawe ngumuki aha kante kakabao wakusingondi ngumukiro ngumukiro ata mabaraga uniwo mzee jakwe Richard inamaho obukuba okunyisa nisakana katuba kamera inamaho inamaho otiniko tubentu ingano oburaira ati tinkusinga ibara lyawo jakwe Richard okora kimpaka ta bloka wa motoka bloka niba batunda abareta abantu abarura abantu ni bateka motoka a stage zone ba eniyanka kabale kaseta kaiso kabale kuno magenda nanga mafuta bigenda bita bigenda embera mbi kiki mafuta gatembere iname ukyansingo brain mafuta gatembere kandi bait bakona tutembie ati nanka kaiso singa tukwene mitwale ebiri bakona kutogumu kichoweka mitwale ebiri baitu nyingi ejukusana zigenda Kampala nzozo nyinezo ogambe niwo kyakwere Richard kyakuhaire juice ya mango bagikamura muki miyembe mali ramuki abantu banka basatu bakaseto oli wamuno ndi wamuno ramuki aba driver bakwemirimo bampe mirimo ndamukya mukamwanga gizibwe Genesius ndamukya Opio ndamukya Saulo Karosi bekuru oina kazi nakabunyura kakunyimira ka bonyuma beti nkamanyi kale onu nuwara kampa ni bagani Opio atali ni nyopi niwo banyita niwaga basaulo mugenda kasete mugenda kaisho muje muikali kaisho ekikaro kyalimu kaisho ngato tonya kaisho muje muikali nkwatekeramu abantu mukusasula ati za buganga izi nkamazi karakuli nani mukweyiye ninye mutakwenda kusasula license agamaniwo niwaga basaulo ejuice ya mango bagikamura muki obviously miyembe abaki obviously miyembe iwa kaginywa oko abwaki abako gambira obviously mango ekano kugambira ejuice ya mango bagikora muki ramuki abachali ba abachali bangi kwanza kuramuki abachali banga bangora nabo mpaka ndamukiona madamu wangu omuka madamu baba mweto birungi kasarini akiki mutereza amajo mugamba kikinkura mukizi wachikengera muramukizi mugambe kikinkura mukizi ngora mukizi nkona tumeza kazi nakasinga kunyumira kabunyora kakwoki akabunyora kazi naki lero le musendikire kara kazi naki nkakuterere sazino ngenda kwa Bobi Wine tingunda kabubano sile kurunga muzai kokingireo Yoni karankingireo. Oyi karankingireo kinu kya bajaji. Bajaji nka. Atokumpa nkavugama. Ogendanga. Ngenda just kwetora mwa. Ya kandi atola mulimo. Koyo manga ine mino kiki. Kino mango ntinkalire nayo bikenga sente zikazoke. Ati kuruganya nkyakara nyine siringi 10 atenda izokulya. Ati byachikura baboda sente mulingo mukazikora muziteka mbakazi. Za tutukuteka. Oinaibinga. Obuki. Obusuwa. Obusuwa. Nina yukom. Bazamana nu. Agama baniwo. Mumuza Mathias. Mumuza Mathias. Abangi nko bamanyire ni gawaized.
Oli na muzini? Ati ndi muzini lyangeri ya hano ali nkolera. Bati kaga basumago. Gaha tigali ga basuma. Oli nzaro yanga. Nzaro ya kabale. Kabale. Akisake enyonyi. Kabale boseruka. Ninya abakambe benyonyi zijja kutandika kugwago. Nitwe nyinyi. Ati sabo muri mu bakomuli akisake enyonyi. Muri mu kigo kuswakolera kusobora kora akisake enyonyi. Abakobe 10,000 z'abantu zikurura kaide kana Kitara TV. Muri mu gongo sakura kisako. Guno mulimo nkugu kuba nivuge motoka ugongo sobora. Oli permit yarinka. Permit anutinyi nayo. Atogini. Usakubota gini bazama nanu ngufunira nkutungiro muri mao. Dinyi nayo hanu kionga nibyo ndi mukwenda kusoka kwenda kusoka nchapeka budaka nufune sente prosinga. Hati juice ya mango bagikamura muki. Juice ya mango. Umuyembe. Umuyembe ntubagikamura. Damuki abachali bawe baba. Bachali bange bankura muki aho Saulo. Ninda muki aho na brother wange wa mani. Ninda muki mugayiga bayine nyina bajaji ya. Bajaji ina yonke manyira. Damuki aho ndi. Abandi bankura muki aho maniga kibingo. Niba kabajja kumwa. Ati nkwata kurunge kisimuzo nubonki kuye. Kwa banzo nkwata kurungi. Banzo linde ugenda. Ateke tugya akora. Bole tekisumuruzi. Zoko nkwate kurungi. Ati nyakidi. Uze okuvuga zigenda nkazini. Ezo zigenda side za buseruka kabali kaseta hohwa. Hohwa kanga hohwa ubageranga kaishi. Kwanga hohwa wenyine. Hohwa wenyine. Ego. Bigenda bita. Biribyo bityo. Hohwa nkwendo namukizeba mwitasaro ngoha ogwagire kibanda na mbere babazini baba. Ego nkimanyire. Bamwetoha. Ogo. Ogo. Wa kibanda. Kimanyire bara lionka kimanyire fesi. Baba hohwa ho baita watu. Eruguru aho haina katali. Aro mugungo aro na nyeberu ibara mukago. Oyeberu. Ego. Ati iyo motoka yawe tekusagenda nkakaiso batu bokuba watungira. Itakusobora. Tekusobora. Abakuba niyo stage yayitekanga. Abakaiso nabo bagira stage yawo. Oli muki. Ndi mukebu. Oli mukebu. Ego. Mukebu ruba mu district kya iyi. Esanga mu Zombo district. Zombo. Bigenda bita. Biri bityo porampora. Juice ya mango bagikamura muki. Bagikamura mu mango yenyini. Mango yenyini. Ramuki abachwali bawe abachalinga bange kambanze ramuki ogwo pasta bamweta pasta pasteur na nuwe ogwo yenyini ego na aro machine aro na bayimuka aro na guma aro na Vincent aro na onji bona basaija bange bonka karo sibe kurungi ego nayo sibe kurungi eno egenda Mugangaizi? Kichweka ki? Kumira mugangaizi. Eko ino kika kakumi? Nutau ni kakumi? Mama watu mavugani mugani mbavagaba. Mzee? Musibiroti? Ejo bazo na Kitara TV. Ejo bazo na Kitara TV. No ochingire no kuchinga uteraka kofire amabara gawo. Amabara mbazi tadeo. Tasagi yao. Bagaye kofira togiyaho. Kofire rugaho. Wamasoko giyo turole mutogo hapo. Buligwe kirasi nkayo. Mbaye manyiro nanka nkoro harata ro kusereka. Harwa. Niwe mbabazo? Tadeo mbabazi. Nayo oli driver. Oli driver? Okuvuga zigenda nka. Bugezige na Kampala. Hali ziri. Akazindaro kanyu kagamba kata. Kampala hoimo. Kantika kabaza kata soko katubalize mu mulingo kabazamu. Kampala muikalao. Akande mu wagenda Kampala muikalao. Nikagaruka no mu Ruganda mu Ruganda nikagamba kata. Kampala mu wagenda Kampala muikalao akomwaitu ko muri Nyoro. Toko na arona no Ruganda mbomba ninduhura. Kampala mu kufugira sente zinga. Mitwale 2 yonka. Wama Kampala aho uvugire kurungi muno saha 2 nekishokano zivugira. Bugire kurungi 2 kichweko kubivugira. No bohikira. 2 kichweko. Chonga kikoto muno zibayisatu. Abo hampu sikuba nyingi. Damukiyo banyandura nkabasatu. Ndamukira mzee. Bagenzi baba Kampala. Nkaba driver bagenzi baba Kampala baramukiye. Ahambya kulamukia balinki yabo. Baramukiye. Mzee munaku. Driver linki. Nindamukia mzee munaku kondakita. Nindamukia nananka. Gujiwa. Na bana drive. Bona wa Mbabas. Juice ya mango bagikamura muki. Juice ya mango. Bagikamura muki. Umichungu. Umichungua.
Olina abantu bakusaba kuramukya kandi ati timbaramukiza bahoire kale kankwa akazina akisinga kunyimira baita nyendo bwa bunyoro ona akazina kona kakunyimira obe bizina tobihura ebizina byati mbihura nkarabize muno no driver on what arampa kazina kakasinga kunyimira ka bunyoro nyonka niko nkuhereza kazina kankwenda kana kazina ka Figo West kazina ki beza kana kakwebera wakatoka kana Figo first talk first juice ya mango bagikamura muki kumatinda kodo wakaginywaka nginywa bagikamura muki bere mukatitu onywa bunyu batanya mukatitu akazino gambe kwa kwenda kazina first yes omurozi wa Kitara TV antekanza tujalike tuli mu tax park ya Hoima yes tukoni tukunyumyanyumya muna abasajja nabakazi abali mu taka muna bire tukenge mirime genda ita aba driver tukenda kenge bintu bikurubata bitana abasabaza bakusabalira mu tax park ya Hoima baitu first akuruga mafiga wesika kutwale mu kuhumura antekanza tujalike Kitara TV otarugao. Up in the morning, please baby, I don't miss anybody. Please baby, please can you come and help me, honey? I'm here lonely, baby. I'm singing, searching, yeah. Felista, taina na competitor. Felista, niwe akusinga, mkwenda Felista, soft body Felista. Kaina money nteka mizani napo bona bagayi bakudupa bakwenda bona kawani bona bayayi nebigambo babasa majani my sweetie hearty my number one choice owange love otaba na wasi anihire ngonzi nikiriza kwelekya muhabati don't make me cry Felista nsangiro onu mumanyiro sibiro tamuzeyi jebali nkumanyire oli wakakindo oli wanka oli wanka kakindo oli wakakindo nyonkumanyire nyomanyire nango nyonkumanyire waina nkengeri oli wakakindo ene kenda kakindo okay okutwala genda nka masindi ogenda masindi kakindo nyebero oli wa majeru oli wanka ndi wakasenyi oli wakasenyi nyonkumanyire omanyire omusajja obeeta Busobozi Robert Nkumire masa wa Kirisa ali ni nyomweno wabo okengene tinkumanyire bigenda bita kasenyi rampor oli musomesa okaburugam biro bino okora biki kora byange wakosa business ramukyo kanko mukisora mukyo banywani bawe bakasenyi nka kimbara mukizo bona bataka bakarama bakasenyi kutwaliramu nakachindo yono kalo sibe kurum abasabasi kana mukyo no nakusaba muzei osibirota Kurungi oli kurungi ogenda nka masindi nayo ego ato okuruganka nkuruga mu system no honyene mu system no muno hanyine bigenda bit bigenda kurungi okora ki mu system nkuru okubare esente oli mu milioni zingahezo ni mu buhombi nkorora okuteraniza okuyihaho oli musajja mugayiga muno ego
ina motoka nkazinga muyonka ati masindo genda kora ke ira nka business asindi nkora yo nsomesayo oli musomesa ndamukiye abanywani banka basatu basomesa bagenzi babo ngonzo kuramukiye abasomesa bona bansomesa nabo mu masindi na muhoyi masiti kandi kubagondeze kiro kirungi no gukora kurungi masindo genzere kuongera hebyo ipapura kuongera kusoma kuongeraho kalo sibe kurungi abandi musibire muta sweetheart baby orota oli hajati nkwenda kukankwe sweet gendo nkugulire sweet ngulire bokunda mukya nibone nkugulira sweet utakunda mukya ningenda Uganda Cranes oteremu obupini matu tibukora okutinisiriza kale mubayi murubate kurungi Tengwenda so. Zero sezinga? Rokomerokome. Zorokomerokome. Zin? Peya. Peya. Zero zorukumi. No, ezizir peya isatu. Ogambire zorukumi. Peya. Orajwala ina. Ogambire zorukumi. Ogambire zinga. Peya yo. Gambo kiwandize gambo guys zinga. Ngambire zorukumi peya. Zorukumi nyonkomereo zin. Peya. Zorukumi kwata. Kwana yose. Akwana azicyasibirwe. Akusomora peya. Ogambire zorukumi nyonkomeremo. Amabara nibo. Tabaro Ronald. Tabaro. Besokisa abantu tibazigura. Bakuzigura abo kuba bwire bwembeho. Ati oko tazijwaire guru. Kato kuzirora mwaho. Zero hawo hanze. Bigenda bita. Porampora. Amabara gabo. Amabara bayise Tabaro Ronald. Tabaro Ronald. Kono isana mabakiga abanyankole. Anyondi mutoro. Ori mutoro. Koronge muno. No mutoro wanka. Wa Fort Potro. Mango juice bagi kamera muki. Mango juice. Umuyembe. Umuyembe no taburamu nakapapara aho chetegereze ati ndamuki aba 40 ndamukizeo John Remba aho stage ya boda aho muramukizeo no museje bakweta ba 40 yabo ba 40 henye nao baramuke mu rutoro chetegereze ngambo kura betu wewe ntuli bunyoro baramuke mu rutoro Kitara TV 40 kenjo joma 40 manyanka wono kumbatoro mbachigamba nyankole kuronge muno nyo ndamukizeo Ronaldo side zo mupaka mutoro era ndo sigano mweta Ronaldo otoruka kweba nengi kandi maziremo bwire muno emyaka nyingi muno atotoruka kweba era kwisana ntaire mu runyoro kazina kakasinga kunyumira aka 40 obaka akabunyoro obaka laka akabato bwire bono matera Figo West afigo bakasabya nsabegera kazina era kafigo bakakusabira egere saba muzino onti katugende mu Ruganda kale tingondo Ruganda tokenda Ruganda kale karose kuruma kale akazina kakakulemere akazina kanemenya akafigo akafigo bansabegera Felista betu munyumirwa kale sibe kurungu wakitinisi amandazi mukutunda nikyo kimu mukurubata inyona ham hato umuntu agura hali uhaleko Gwenda niwo gwagura gwakwenda niwo are buresiti bwakibunu bunu buresiti bwabwaki empoza msasura zinga 15 tosakuruba samunu mpaka utasasura 10 ati wewe bali kujwara makoti uli kurungi amabara tunura hali bakura TV amabara mugobera William mugobera William oli muki ndi musajja musoga oli musoga oli wedinda ndi wedinda oba no gamba emotoka egaruke reverse mu rusoga bagamba bati kwera inuma ati baba bagamba omukazi ainenda bagamba bati omukazi wange alinenda omukazi wange alinenda ayali mabunda ati iyo tomaino rusoga rokubaza bagamba omukazi wange ali mabunda nenda ajiri kimu ati kandi baba ni bagamba enkoko kugimanya byoya bagamba bata kugimanya byoya bagamba bata ngenda jimanya moya kiri kimu rusoga kirara baba bagamba bata mu rusoga kirara ekyo tuwali wonda kumanya byoya hankoko bagamba bata ebyoya byankoko kubi hankoko ndi jamana inkoko yange niko bagamba bata ndi jamana inkoko yange akigarukemo ndi jamana inkoko yange ati oinaba nanka mango juice oginyo siginywa bato gimanyire ngimanyire bagikamura muki mango juice miyembe
Miyembe. Ramukia oli bomushoga wa kamuli wa jinja. Ndi wa jinja. Ramukia abajinja basoga bagenzi bawo. Abasoga banga bajinja mbalamusiza nze mugobera William nga nkolera wano hoyi masa weno mu budde buno jendi. Mbana hano muri basoga. Kale sibe kurungi. Ngene muchape. Ngene muchape. Akumpa akanyoka. Akabusa. Wakinisi? Kati. Wewe barakusakana. Yego. Bino bigambo ke biri hano. Ebigambo ebiri hano. Ebigambo tenko byetegere. Bisome nkwereze 12. Bo bisoma. Yeah. Bo kusoma ebigambo ebiri asati hano ni 12. Mumuleke wama bo kubisoma ebigambo bino ni nkwereze 12. Ya nyoti njabisoma. Ya tinjabisoma. Zikwate ni bo bisome kurungi. Ya tinjabisoma. Tinjabisoma ilo nompereza mbe nkanywe soda. Ati mpaka okora mulimo. Mpaka okora mulimo. Mba driver mba conductor. Driver ezigenanka. Arua Masindi. Oli wa Arua? Ndi wa hano oyima. Bato olimo akaruo kalima okainama. Nako kalimu. Kalimu mpora mpora. Juice ya mango bagikamura muki. Juice ya mango omiyembe. Kanda handa. Ahandi nyoma nyire miyembe yonka. Juice ya mango. Damu kyabanywanyi bawo ngabasatu. Abanywanyi banga bankora mukya basatu mutiyabwa. Hamuna mukabya na kadingidi. Kadingidi. Kazi nakya koruraka kunyumira. Akazina kanyumira. Muzini kya kunyumira mu baruroko. Awiro ngomba. Ogo munanka. Mukongole. Mukongole. Akazina sazina au muzina anyumira sazina ibali ayitiri kulikenga kurungi. Wanka. Waruwoko. Karosi be kurungi. Kali. Chali. Muresere chala ikaira kitabu. Abairaina ona abairaina nanka mpaka bamuteire hechupa. Chali webale akitabu. Webale akitabu. Chale kibaba kozerega ba manyu chali. Na nyonku sasa na inywe. Ngongia kire bigosi. Wa manyu ni kwa tukozera atyo. Owa manyu ni kwa tukozere. Mani bamulekero maziga. Obaira kitabu. Resilience. Kaora boys. Oba kiki baguza kateni. Ebigambo bibayo mu center. Baine kwansi. Umwana twaire yo kumupimira. Akwende mpoto niye musobora. Mumuhe kwanza cha mukomwana. Akabimarao. Mwana wa kitoba yungire kwanzi. Bainaze kwanzi bainazo. Haliye kwanza bainazo. Bainaze kwanzi bainazo. Abo kwesiza ngabaitu bainazo. Bainabye bintu bainabyo. Ali abana bainabyo. Bainaze kwanzi bainazo. Abo kwesiza ngabaitu bainazo. Basina buchendo baziswekera ine mu biwato bakazi bakuru bari mu bato eye nkwazi no bwana obuto eto kireke hari y'abatesi okuyikaliza bajwaire nkwazi ndamanya kunu bajwaire hirisi kukumya ngonzi no kumya business bainaze nkwazi bainazo hariye nkwaza bainazo bainaze nkwazi bainazo abo kweseza gabaito bainazo bainabye bintu bainabyo ali abana bainabyo awe bali munayikaira ntekaniza kurugana mbe tutandikire gantekaniza tujalika Kitara TV buranugo murundi gwa kubandize kuba notura YouTube ona kusubscribinga channel yaitu obura toroida Facebook ona creatinga a page yaita ya Facebook osole kuba no hono tuhondera hona na mbero kali just juice nukubajukiza just juice hona na mbero kali ababode nyo bakundura mureke kunywa mureke kuvuga amaboda ni mujuaha ni amamiro ni gome miro eminwa neboma mutaina kamunyuire munywe just juice juice
kusingayo mu bunyorohane ejuse kusingayo kuba nenura bageta just juice abakugenda mugenda harukurato road bwa rukurato road wamanye ka center na mbere eri aho no hari just juice enamba yesimero hansaho just in case bokuba noenda enyingi muno bokuba noenda abagenda kwa kwanjura abagenda kubunga abaina birthday parties abantu muleke kuba amasoda gonka mubasavinga na just juice juice kusingayo kunura omukichweka kino yes nkwenda na kubagambira bonywani wange Washa Records Washa Records abazina bakwenda kuzina muleke genda mu studio obutaina mugaso mu studio obutaina obutajja kwa producingira a sound remastered kurungi come to Washa Records basobole kuba ne bakwa audio nungi for your any audio production adverts audio bindi bikusinga concerning with audio Washa Records ne bakusinga omukintu kino na Davobit se number ya ero hansaho okusobola kuba no mutereraho no manya bikiraho hali bikusinga twina nabakusa ku directing amizi abantu abakusinga mutekeza mukusa kuzina mutaina ba directors but muije twina ba directors abalungi bari professional abamanyire kirungi ekinte kibakora mu music nabo ko taina kizina ne basa kuhandikira Washa Records kande anti kwenda kuijukizaho nkwenda kujikiza Cable 256 bano bakora website design bakudesigningira website wa digital marketing niba bakusinga omukintu kinu babesereba Cable 256 nawe namba yesimero hansaye kurabaho okushora kubano baterera akasimu no wefunira website bokubena business no jano nibakurangira digital marketing abokuba this is the world okwenda watokwenda digital marketing niyo hati sazi nero mule kutandika business sanyu ni mtakustera abantu batakuzikenga ija just a Cable 256 bakukolena website you be good to go aba ninyo just shomana musaje muri sokano mwabo mole kwanda kuba nimberekereza kya baraza kinu okwiko twaitaita no mutekanze zindi deka kulekere kizina kinu baketa omwigo kuruga mamana mojoko ko sanda kunyumira antekanza mubai yeah man you can call me my way Fimbo buno mwigo yeah man Nyino mwigo omokoto 1 2 3 4 omokoto muno nyino mwigo omokoto 1 2 3 4 omokoto omwigo omokoto 1 2 3 4 omokoto muno omwigo omokoto 1 2 3 4 omokoto muno namusana wakabano mwigo ogwange mokoto tiguli musango gutera kumeza neibango bademu bakusaba omwigo Fimbo Ogwange lion in the jungle, ready to rumble like a rainbow. Nkwenda bona bakimanya kuno mwigo, nyino mwigo omokoto 1 2 3 4 omokoto muno nyino mwigo omokoto 1 2 3 4 omokoto omwigo omokoto 1 2 3 4 omokoto muno omwigo omokoto 1 2 3 4 omokoto muno security tight with the Fimbo bodega di wange Fimbo bouncer wange ni Fimbo let me be your king, you have to be my queen. Come up for me, I do that again and again and again and again. Can you know say you got everything and you shake? Mambo ka gambo bigambo, kai gata bai gate wangu. Mambo ka gambo bigambo. Nkwenda bona bakimanya kuno mwigo, nyino mwigo. Omokoto 1 2 3 4 omokoto muno nyino mwigo omokoto 1 2 3 4 omokoto Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.